Živjeli youtuberi, evo, javljam se danes malo iz drugačnega okoliša in sicer iz šume. Rekel sem si, da malo izađem ven, da malo pretegnem krake i to, pošto ovaj internet me ubi. Kaj ne rečem, pizderije kad hodaš škole, majke ti vse ti gre po glavi i polko upališ kameru, nic se ne sitiš. Klasična. Isto kad smo bili u šoli, a ne. Doma vse znaš, priješ pred tablo, zablokiraš. Nemaš pojma. I pol trzaš u njim tam, dej pomagi, dej pomagi. A oni piflarčki, ponovno slovenčki, noće ti zalaš pomagat. Si misliš, kurba, nisi hatu učit, gledaj, pa zdaj se znaj, da ne. Ampak dobar, malo sem zašel s teme, kukor ponovad. Cereme hodam, tukaj nekje sem med, oziroma na Črnučama, to moja priljubljena destinacija, hoje se prav razgibavanja. In danes, ker je za zimske razmere zelo toplo, 10 stopinj, sem rekel, da jaz malo izađem. Evo, da vam je malo jasen, kje sem, da si malo gledate. Vidite tole? To su vam Črnuče. To vam je ta selo Črnuče, to je zraven Ljubljana, ne. Tukaj živijo sami Slovenci, vključno z mano. In tukaj vam je ta priljubna izletniška točka, se pravi, nikaj nimate za smučanje, za razne rogle, Kranjske gore, ne goru, ne brdaj to. Prideš sem, ko zapada sneg, vzameš sanke, po moje kakšne stare od 20 let, itak povijene salotejpom in se spuščaš po takim brdima. A vidite? I to gre dol, pičiš do dol i to je zabava nas ljudi koji nemamo para. A ne. Jebi ga, mislim, jaz sem, kako bi rekel, sin priseljencev in jaz priznam, sem imel srečo in sem kar smučil pa to. A ne, mene je fater v furu in sem smučil takrat, ko sem bil majhen, na kar mislim, da ostali basinci pa to niso glihke preveč. Jaz sem celo imel smuče in sem šel na Kranjsko goro in vse, kar sem znal, je bilo smuk. Kaj če drugega posana znati kot smuk? Prideš gor, a ne, spustiš se od une sedežnice, oziroma une, kad daš pod jaja izpod gujsce in ne odmakneš se stran in dobiš po glavi uno drugo. Klasika. To sem se zapamtil za cel življenje. In drugega ne znaš kot smuk. In greš od gor in se spustiš dol in pičiš in kje da bi ti znal zavijati? Kakšno zavijanje? Prvi zavijaš, letiš. A ne, ni tak, sam pičiš dol. A usere se govno v tebi, res, presereš se živ. Pičiš dol in sam dereš, omakajte se, ali ti ne vidiš, da ti letiš vse bolj desno, oni utori dol, ko so za smučanje, a veš, kaj oni grejo, te sedežnice, to so te utori, in ti letiš, in namesto da se omakneš, ker si ne upaš omakati, ker ne znaš omakati se, teb zajame desno nogo, hop, dvignete v zrak, kot da me nekaj zasleduje, dvignete v zrak, in letiš, kot da greš na glavcu v bazen. In dereš še šliko, umaknite se! In on itak sam. Pa kje se bo on umaknil, stari? In direkt na nos, bum! V pancere. I eto te. In kaj se zgodi? Fotor prolaf v 2 sekundah gor, jaz se derem, boli me, ne morem, kaj, In fotor dek, sine, nemoj, boli, prav, 5 gremo na pico. Na pico. In tako utihneš. In greš na pico. Fater te pelje na pico in to ti to bolečina je to. In od takrat naprej sem se odločil, da nikoli več ne bom smučal. A ne. Drugač pa, a vi kje hodite tako v šumo pa to? Dobar, jaz hodam doskrat v šumo zaradi razgibavanja, zaradi onog razgibavanja v šumi. Jaz sem se ga zadihal, crko sem. Evo da vam še dam eno malo lokacijsko, vidite, tukaj imamo mi eno tako klopico. Klopico imamo, gledajte klopica, vidite? Vidite klopica? A se vidi se, evo. In tukaj je nekaj včasih pisalo. In to je ta klopca, kjer jaz jednem, oni klošari puše travu, jaz ne, jaz meditiram, učim se za filmove, za stihove na pamet, razbijam glavu in tukaj gledam na naše prelepe Črnuče. A vidite? Vidite? Tam so vam Polanškova ulica, a veste Polanškova ulica, to ti je en tak geto Črnuški, Polanškova ulica. Pa je pa še ena hujša Pečale. Majke mi Pečale, to ti je kot Bronx. No, saj bil je. Zdaj so Pečale malo dvignile se, pa to razni Slovenci živijo tam. Drugač, kakor jaz vem, Pečale so nastale kot radničko naselje, kakor vem. Ampak jebi ga, glej, bolje kuča nego takole, pod milim nebom.
a ni res, a strinjate. No, še en pogled na Črnuče. No, to je bilo na kratko od mene in moje štorije, se pravi smučanje in hodanje in živeli.